agency no me quantum intimate on my break no na fe na me so me be adwuma intimate o ti ho na o ye adwuma o si boys bit me hwe me na ani bia me de hwe boy no o de me tire na dan for be say me yiri na ye me no me boy me ye me style say me pese boy ne be hu say me yiri na me na se na wo kan say no so ahye ne sen obe adwuma me no mo bia o han ti say asema wo kan me nti wahye o insan the brain me see me can am catch and say minimum be asa obe fi o say em Japade na otumi friend ma me wo US catch and say so wa ma me warning say me wo adwuma mu na o friend wo adwuma no ma me warning say me befi na say me fa ni Japade na ma fa no emfa mana e me befi a obebu mu say ku and me wo adwuma no ma break and am say me phone ni belle me na me ye adwuma kwa na me phone ni belle by ho no ntumi fa phone kwa adwuma ntumi piki say amanya asem ntumi ma break na me call washroom no ko friend man bi san say you am say me catch and so ma me pa cho me who miss call na uka o friend by me adwuma no nti me piki amanya asem ntumi say me piki say ma break ntumi ba wash no be friend no see asem a ukunu friend me a o catch me say so unim na obefie na wo fa ni Japade emfa mana obodu sa eku when am say into the Mammy catchers every day be a boo report, every day be a boo report, but when you're some boo up property, so based on the account there for the police. And I miss you, Martin. It's not me best friend, you know, my come to me slowly because I'll booming, so booming. But me no say and you free police, not police and bed Jimmy. Into the Mammy can't say for boo, be moi, free police, no boo, I can say no friend mamma warning. Me best friend, you know, Miss Slow. Because of booming and Kasankasa. Last so that booming or boom or me be fear or starting yes and to my class in the man na post my class the woman rape your static as for them to me for me inside he said that me fear me some of o kasa me my din na me share be with me sa agum who say na me share no o kasa ko ba no ko na me no uta na me frɛ ka kyerɛ sɛ na uta ɛwɔ no me kanisa Ubabu me na obeka bi akyerɛ me afrɛ me kodem na wo man nyina atena se na wo kasa kyerɛ me mani wo ja me poto akyerɛ nkola no wo bu wo nkola ne ma nkola ne mu no me kanisa nti bibia frɛ me kodem na ne muka because this me nipa ɛna me kan sa akyerɛ no me kan sa akyerɛ no fi ɛne me brada no me kasa me call them of me trampan so akonya ba table center table sie dem na ono so transfer no me kasa say le Japade no sansa Japade wa kasa ho den Japade kro o so no wa sudaya nyame ahira no ni Japade ni properties nti Japade no me na mafa e ga ma me family o to me ya me ma me say afala otumi yame man ma me kwasi ampanyi no na se ni se ma fa me Japade e de akoma ma me kwasi ampanyi no ebusia fa kwasi ampanyi fo ami si mate on dansa na me ni Japade bia sa so no so ba Canada e na wa be sa Japade na e no no e na be obehu be bia Japade no na me de ba Canada nche me de hu bia with properties ewo oh we betima ma sum pai Bob was so butu me, and yes, and stop pushing to Paris or Bob me that pan to frat say no Bob Massum, and to me creamy sassy not fan see and panning channel. Missing me quite me who said on to me, and I'm seeing far fan, so I'm seeing the ball. At yes, and I'm defining the ball answer or Johnny will say. And Mram, our boom is an unsent Colana Frere. Papa na yakot ran the fear as ye a sorry penny, Mr. Gordon, Papa ni friend, me man friend, and on frep, on a police, and on a police phone, and a police phone by a town by me or them into midnight. Me cocos, me no force to have me no force say high mark in the crowd. Minimum the child and a moja eba, me 9 minutes nanti. Into almost yet in Cococono, and our police or caution us a police for not Johnny Bad. They was here, me who come and said, yeah, she and see it. And I'm missing Martin. And the police want to be a gate, you know. And I'll catch and quite so crying, I don't be sound saying, yes, I'm going to say, and see it. And the police will be a gate, you know. I'm not be a gate, I cannot on Moccasin Hunto because why surprise, sir, the after police am I. What you see? And see, I'm not be a get on beside say. I'm also so rich and I reach a wife and also with them now. Or see a crack of friend, but no see there be a money for them. I'm on Gina, no more Casa air caught them up of friend, and by Namitaho, and I police somebody saw which and buy it, and on the family, then Etna, which and I'm going to call and I'm catch on say. Because we catch up with someone who says a case will be sincere.
one shot na buy abeji wo ma nti tina me okay o ma me class me nti hwe me mo si da di na o betumi ama because me money entafo no ma nyi kakra nti o betumi take care of the rest children nti me ma mo family ko nti mo ni ko ye na o mo jan ko nti hospital na ma kuma to say bia na aba be so ma be family ma no nti me catch o mo say metumi sana doctor no hwa me wie di bia no metumi akofi akohwa me ma no nti Mr. God no hu say Mr. God no me man catch o mo say na asem na bet abet nti o mo di na o mo family for hospital ko na Mr. God no ba on the family and on be share on be help asiase nti enumere kakana who ba from kakana o mo di ame na me di Mr. God be fa me call police station na me so me ko chiro me no asem and see, I'm a fan, I'm a fan, I'm a fan, I'm a fan, and now I'm catching say, and money back yen, or buy or don't know, and money buying thing, or better me a flap on my chocolate on Bamsi. So, in the Omukai and patch or men, but will be embedded and the Huna and the Jing Kalan and Finish because I'm who Kalano or Musawabaho, there, on my best son Kalan enough finish and patch or men Bahona on the Jimma. Or a Pamachosa, no Manaba. I'm a man abaho, I bet now Kakra and you know. And you will do no me catch us on qua, or because on no done it. I say, me person me pamuna, me fat them from Braha, and me pamunu, and me see one cost shelter with your wood down or shelter. Now you're special, you may know who are. On the who say Wabaha, me patrol being person, or be about the family minimum, or be about the a free started, me patrol for shelter. No, my cancer actually. And Tima. Ya ko si ya me man ko tra shelter anti Rahel me bakakra sabra santoko we see no na udu Canada na di say 1 month na mo Ghana na mo kuntokwa ma ya wa Ghana no mi kai say na mo kuntokwa ma obume wa tio ti wenyina mu sa odo ne wo ho na ode watu kwan ena ye bosume ba kope insecurity ayene say papa pani na odo ba ye no ebia wo tro kwan bone so wo se na mani na say police ba ti azie pani na free police ba vio me manu frap azie ni no but yes you ana ye mo sorry pani papa ido ba ekra ni bosome tina sofu ntumi fanani ana sorry pani ntumi fanani na wo ma amakrokro no na ontunofo fisi on ka masam kra da na onim sane Ghana ye system esiti ene modie no ebo abra ti vansinti ase ekra nya adwuma na kikiri awokwa adwuma obi hwa ododo papa we uta ne kemu cha dodo tinu wo se onu ampo no ne bonyo na sami se wo Ghana na wo yire nkwa na te Ghana Sam na nya wo yire na te Ghana ana obefa na goy but onu nkwa ntra 3 years ansa na obefa na wunyi nini na mi se amonfo kasa ya mi se na wunyi nini person ti adentina se Ghana wo yire free Ghana bedru airport na obi yamomwa e de na tra ne kemu oba wo ginidi woni na tra wo manum na be ye o se papa bani a wo fa ne ka akora mo na mo sesa mo ne ma no de tem pese antina ba mi twa no de tem ka se wo kan ntro wo mu se wo de mi nyama no mi se dentina na wunyi ni ye wo se mi de tem pese mi kan se wo twa ntro ho de se mi kasa ne se airport ho kura na ye hia ye no me ma boys no ne me ne papa no ne tena temu ene ma papa ne ba there ene wo ene ma mienu no ene fo mo so ka ba de tena be akisu me na me papa no tena temu say papa no ku azie papa na wo free police no woni ne wo asem dada me yes me kra na me so no woni mu no me kra me hu no say o ansana mire no ba ofio e mante no na ye ti bede na awarefo de ye o Ghana se ye ko da na ne hamadwen se bosumi pepepe na se wo yira bedu na kasa asem si ye na tena mpa chonya bosumi oba 2017 asem si 20 na ya fe 2080 almost a year yan fa se bosumi so because omo ba 24th September so be na oba ye no makontokwa ma ezie papa nate e wo fie ho no ai se no mo ye de
ne na hamama report bi tieda na wa wo man fa telephone fra papa na mane papa oba ye no kra na ye wo papa ne fio edi ho a month no ono ba ye nyina ne me wo ho nyina ye 1 month eno kra me ko mo ho kra na because me ri ne ba ye no obedu se man so ye kese ye na me se dia na ye kese sa bi o ha na a tire me ko no ho se da bi me ko no ho se da am se aden di na fe o de ne ho kame o ne ho kame me nti na ye ma ye o se a tire no ka chem se wanya na yi ni na wa ye huhuru ai ka bi ko me no ha wonyi ma me nim sare ye o tie ana bibi ko so ana enti no mo di bibi sie me antena enti papa ni be yi kura be 3 days or so 1 week na papa na kra me se okofa na yonko doctor bi free na US okofa o aba okosia no kwan okosia na aba antena ba jo tie hayi o eto mo di bibi hide me enti sa de no na wono anim se bia mehu enti na ena dia be yeah se wonyim wa ha no de ba ye abrayam hu hwe na che so ye abortion na because the nipa be you sana me suspect you be say so nipa be like a doctor ne ba fie ho no antena enti ba jo ti asem yo doctor ne ba fie ho no mi so me da me wo ho a me ko adwuma awia esa ko anadwo nyina me na ba so ti because esa me gada sika mo enti me ko bo se esa wesa asa ma ko bo heta wesa wa ha na ma dia gada sika enti me na fie ono obedi dance enti me ba nya kwanya akrebra me ba ho no twina am obi a 3 years mi hu da mi hu na wa ba okuru nchen a wa bedu abu chira kada na empa ne be su gota ho kra na enkra taso de taso na o ti ye sa de da bi da nti mi ko pre Canada kwan wo e bia na wa bre ana na se Canada dia che no wa ansa no be bia dem pese mi kan say mi bia koso yen sem na me pese e di 2 we asa we say almost 2 years e bi class me family how e na matwin pen so am ni so be sakre e ka me tena ha me gu e me ye because Matiasi wo de na wo gidi se oba krom ho bibi koso anta wone ho intem se nipa no se na wo ha se bia no wo ha na me wo ho no because yeah say 3 years ni mada ena wa ba me nchen ba ba suma hu nsisaye wa kese chen se ne se chen se de yeah because until I'm suspect a lot until ni na like suspicion is no you heavily pregnant ana yeah enti papa ne ka so ko fa doctor bi wo ya ba no madwene sa ba ye me so ni fie eti mi ben no even mine no correct papa doctor no what they say Ghana ni doctor we Ghana ni but US Matias so Ghana ni doctor ti obeti e Ghana for kasas yes enti mi ne ba no ne wo hol din komo doctor no eti mi ben say ma me bufu na ben say na me say eri enkomo na ekoso yi doctor no solo ya mi so say me wa hi o obeto ho fia usi mi buafu se ho won de mi say wa ba ye all say wo fie ho but mi ni madwuma abaye ho na me kiro no na me hu wo ba no so me suspect me nsem na me kasa me yin nsem agu ha nti wikiri de o madimbi nti o ba no pese me ben no e wo ba bi o tekra no okay antina yenhwe wenyina si ana papa yi na de watu kwan oba kwa munya ni afe ana akoba se watere ne nsa wo de emfa nse watere ne nsa wo so kwan bone so wo se enya wo na wo frɛ police asori pani amwana mone ne koba ana wo twa police ono so nim se ne Canada e homra city ti o twa police se yemfa wo kuru frifie na yedien okay ma asem se na sie ma enye se dakuru na o start bi obu mi sa 1 year na me kwa kwa na me see 1 month no obu mi sa obuwa ti ni nyina na wa frɛ asori pani na bonama ne so obuwa sama ya bonama ne na wa be fie ho ni ya nyina be kasa ne nkwala ne nyina se e ma na nye sa wa nkwala ne obetumi anyira asori pani no yes because so be asori pani yiri na oni ni ba ya no se o kasa bi what you say and you know that o man free for you say once na obu me two because now you too much obu me ba me nim say me can't throw bia what you say by sometimes o ba me o ye ko asori obu hu mark wo no mo bisa me you catch from and me catch from and so mo can say ni can say so ko fie na so bu say first your bu na the police na me buy ambeku an chefi an jan kwala ntitin ono ane ma me ne kan anu ane ma me ne kan ti ye re ye de na ko
ena yesi eyi na frifie ono bra wa bebo nyina yaja e de ama wakọ won sesese no ahontra ba nam sokra ma wo se wantumi antra Canada wo de abetra Ghana Pacho me ba men kan we na ni nyina chi no nyina no otumi be fie ho ni ba Canada me ni a joint account na bisa ni say ya tua danka joint account asem ni ba no ko use ka nyina o joint account no emma ye betu ye e wo fi ho emra no eto ye ni nkola e wo abonti sika say na da joint account ma me ko use sika nyina ye tuna share me ni man for 1 year na we 3 months Antina ukasa man kan yo misi ukasa man kan bi joint account sika say na da joint account ana yanya say kola ni sika ni super ma okwa Ghana when you sika too much any sika anything we yes na ukoyi say eteku say sempoa meba woni oyire na anya akasa say 1 cedi na dem joint account ni de wom ukoyi wo bra wa monamane antina ukoyi wo bra wa monamane scam ko you try take it ukoyi sika try take it wo bra wa uyi ni nyina na uja wombi obi won account na we joint account anam say joint account ne onu kura na djuma sika o joint account ni sika na nya ni sika onu ni sika ni na ye eno enkura sika mi enkura ni sika na ese enkura sika banchi amamo no ana me bu sasa ukoyi ni nyina 3000 pena na dem ukoyi ni nyina mi 3000 Sambe odwere ho kwa obefo so am rent ne nkwara ne hwe obetumi antina me kotwia to ho kwa no wo ye adwuma sika won account ntimtwia 1 month asa na me free ho no because na me de ekoso no ye ntimi solve asem ye nka o se 2 years 3 years achi obi kura de 5 years 10 years etimi me ne number sabasa na wo de o timi bobra o pebia ko nkura won che sika won che na wo obi me o timi ko fo bi ma ni be dimi me mfifiri na me ne number sabasa de a ende me ntimi nyesa cinema ukoyi cinema me yi sika me twa first month nti wo ye adwuma uchi abosome ba ko pa ne ma o uchi abosome ba ko because almost 2000 3000 be ka say one tia bosum ba ko me man tia ho abosome ba ko me wo receipt ni kra o okay antina to so e okoyi sika ni nyina account no push me o ase onko tua danika no se ma ko tua danika ha mana no nsi me ba sami kuma ka champagne ala ya ka dani sik yes impato so antina to so e onko tua danika ni half enti mi da me se onko tua danika nyina enti ya ni ko ejuma ba mbeba na letter wo danika say ya my date say ya nso na mi say enti e ho na mi join ko office say Impacho, Danica no. You couldn't bet Fiascano. Never the same of the letter bet was say, Yentu, all my 3 months, Yentu. And I must see scan send of bet here, and I'm still massy. And she cannot, and I'm here, Jumaka, Scana Maniano. Yeah, Jumani, come by it, man, be a joint account, or me, be account, and me do me, and can't joint account. Me bank account ata na me faska ntum joint account na me na adwuma sika nyina to no so di ni bia no so etum nti oyi sika na kapre franka ansa na Mr asem no ba ekotena sheta na Mr ye adwuma ansa na me nya de me di sika no e bia kasa be bia me joint account nti me kacha opa ni fra aso ni panyin se na ni kuma yo na se omo se yan free ho no e na papa ni se me ko bank go straight me ko kacha omo se ya is scanning in our account no mun check almost in the na be here na joint account na until they don't have anything to help me ti anti na o de ma memrem ti okoyi scan no won sesese no wakonya aban amane papa iso na de obai nye ne bone so na ode na ire ne ma ebedru Canada na emom ka ne yie mu obai so kwanya se bia ka wode ukoi watene kampo afikura ama ena wakoto aban amanemu ni bibia ye basa onyame esrawo mo aben so na wo ye se bia wo moano monya lawyer muntwitwanye no na sauta wakoka ama adwendwe aton so beyi na frim ma because ya afi pepepe afi pepepe plane ticket o try man koda no wo ka hunsia wanyene
many years what the boy says he can no ade be fa na ye menka se bo ne ye wanya de but modern mobile na wo ye say abanya mani a wanya no wo bua kra na ye yi na frim ma me pacho emra ye kotena shelter emra onu kotena shelter on pay lawyer na yen sha asem na kan because minu sa time wo ho no na yenya asem no nya police case papa ye no an say on kotena shelter nti o kotena shelter na instead of so be ba na ya sha asem na kan na ya kokko antinati o onu be da ba court asem man say 1,000 meters on mail tinya de so no betumi de ne pe aben but wo a wo so hunu say ono de bia me Christmas ensa che wadwaye no ma wo refisa ensa no ono a waboa wa be fa wa free Ghana woni nkwara num wabo ane wanya de wanya abaya mane anya hwekura no fa wani to na twitwade no na mane a watom ontumi free na ontena ho se wa me fa wa ke bia nka ne Canada no oto aso bo ne bra from ekọ nanim but wa be fa amabufu nti wansa no ho so wode nsa kan aban se wo mehu ni bibia ekofom usu sese nyame ayoyie mofresi kabeba ti wutua lawyer ka na wotwitwaje papa ya na ye de aban debia me kamese mumma nipa ya hu hia ntesika na ye de nti mo aban na wode bua na afi ono a taso no wo se stress na wakomu no wapaba wa memwo nso no so ene ma memetra Ghana afi kura de Ghana obai bobo me de pedie bia wo die e video to so de fo wani hwe we ensa wa ma wonsa akowa no o mami kama asem ni wie o na start so na starting judge sao pacho to aso emra ye atuna shelter na ye wo fie no no oba odo ne kunu o mi mani ba ho e be hwe nkola no emra ma pejuma ma ba ho no akra kasa to da o wia ne ho ba wa kan wa ha emra tami pemi kunu a anka emra omu kansa mi nka se e wo ma o wia ne ho mbra no samba no be kwa na kwa problem ntimi hu se so ba no be kwa on person be kwa na enko na ko pese oni mi san ku se on person be kwa na pese on ko na pa be ma fofo e side e bra ho ntimi catch se no be ye dia mi pese on be hu se oba ho nti yan chabi bia no na e mani ba ho bi mi pa sem se o ma be se sami ma asemi on ti asie ene ya die ofra mema na mi ba ho mi sisa be ma di ba ho nti na mi pese be ba ho no na mi mi wuda da every day bia sa na wo yanti mi de ma fa ne se ana di mema nti sama man pa mi an kami mani em ba ho se na se o pese yen kan ma yen passport yen police yen lawyer en fama wa enya na wo da me pata ka cho se nti ti asem ne eni ben tem lawyer no dia se ko pe lawyer nti ba mi se na on three ba lawyer plus now I'm fine lawyer asana ya ewo asana o dan for Ghana Ghana ni na kan wo kan ya aba man kola ta iskeni sikamano busumi ya mi man skadi wa busumi ya mi man skadi busumi bi amana say hello Auntie Rahel ahumani ni muame na me hwese yanka sabra obro mi ansa wo kanyina me ka che so me ji wachinyi enye baako se obi ne be fra police ama wona wo yire che se muye dede pa me se muye dede pa me pa choti se me ka se maye nye gaga ya tie me ka se maye dede a me tuma ka se me call recently 2021 no is October me call ya me ka se me ko si abera wa me call ne nchen wo salbele hono na confusion bi because say like also me jan ho Mrs. State I want to do recently cry. State na see you know. Ebama wadwen
aye krakra so wo kwa manage na wo be ye niam bebra wo hunu nye to wo no se wan hwe ya wo die wo be ye niam bebra wo na sa de we me na me ye na che say akachi kra we asori pani on na hia wo ne wo yire wo airport asori pani mamodan bo so me ansa me kra me na me won nten ansa so kwa watena ne nten tia so sam papa yi a watumi aye o papa yi na wo yira bedu Canada na waja ne yire ho na wona yire antra wiase abocheri ya tra ho ye nimde obi to yire ba na hu sem ska wono ho because nkra na wo yire ba na ska wono ho nkra na ba na ska ntumbe to furu ya pushi ho ska nga ma fa yire na me na me pa asetena pa ma mo fra wo de Rahel abaso so mo da chi nyese bi ska nkra to sa ma ne no wo se bosumi bia na o man ska o man say busumi bia me fan sa busumi mienu bia busumi bia no mitimi seni almost bia $200 mi seni $100 back ko metina seni $100 back because ni sata na me nya juma no aban no so wo seni ka ko Ghana wanya asem ntini mi from madam for back Juliet and madam for back we Alaji e wo ha enu timi money me mo mu sta man seni scan the man every month bia Yenwe Auntie Rahel Sisi Akoba minim ukuno se menkan chawo se sabre do nim se ma waye nde nyeye nemom ne madie ono anade omokoi eke biara wabo ewo travel expenses se ne ho akere nya ho kere kranka onye anambo asam nyesa no ai oboa me anka me nka wi because we ni ma ne sanka pa wo di wo Ghana ni o ma me no a ofa ne lebra no ma me no ha mo ma me ne mra o sisi ensisi so enkoye ne ho kere no na didie mu wan kodo obiefu a onidi ana obetra Ghana no so no wo humwa bia o kaimpo senka wonu aye bi painting kakai no oso frewa utibi di na tam nyina na damfo ko timi ti sana abade a wonu ana do ko ani afe ana wakobo ana ban se wo mel se de wo ye wo x wabo nti nya wo na wo beka aban na asem na se so far as wabo no de wabe yo x one so this car they cover lawyer and I came one more diaba ubo kasa insam $15,000 Canadian. Catch you and you $15,000 Canadian. Now so media PBI because he said also need me baby ne madie omoda che future o sinye mabusuani no omoame ekomde me say me do afu ansa no me kodo obi afu ansa na manya aduane adi na samo na fufu o Canada omoe ipacho fufu no omoe to fufu kra de omo kra de ena ma yi na asem esi ye ntikura no omo mpema ni ma hwekra because enya mi omo say di ntina me yesa me say ni pa because I say my beji omo ani mu omo kra de say my beji o say ni pa wabusuani de wa wabusuan ke ye omo wo abera no ena na wo mu a obi timam ta and we say crowd almost say miss races oh my Jahbless so obi o ho da bia won say stress mama tell wife e bia na obema oska no enye se na kwancho kwa mene sister Rahel mi pacho me tu so no waka che me kun se mini $100 not $50 kwa me money because asamna esi no ya wo aban fie sesia me ni mani na yetna aban fie aban na hweye mintu mi enkoye adwuma emma aban be sami ma enfan fiko nti mi hwe mi ma no ansana 0.7 nkura ni nyia makoye adwuma afa na ntafo no mawie pacho last one won fie say ntafo so manya 18 years na untim koye adwuma afa na mi ba be ye adwuma na sesia de 18 years untimti santo kwani si no aye freedom unko adwuma aban na me yedini aban na hweme ene nkwala ne nyina ti uni kapra de man aban fie na metena because all you scam or joint account me this scam kwako hide na uni nkwala ko sheta no so ni nkwala no wo sheta enko sika wo no ho mechire wasem antina mechi pese me bam kakra na dan fisinya botre patro mate ti mame
wo se wo ni kapre e de boa no ni wo kapre de boa no me de be boa ne ma because ni boa ni ma no ko university I say me ko babusua e fashion nti say nanim ni wasia very any nanim no there some way abba the whole word said the whole word entie menini entuma no ye entuma no ye huru entuma anti Rahel wo se wo ni kapre de boa no miniska ma minye juma o minye juma Tesi inkolanta for no mami ba inkolanta for manya 18 years nti inkolanta for manya 18 years aban no ayo mo afre we no no kana me ko me be krasenka bomoden ono na dudu Canada bomoden na twitwaje no na wontumi mra Canada back ameto na adwuma so a uni kapra kwa de boa no mami ba o wow, plane fair now can't say what you are plane fair. No, you mammy know what US no, and it's your plane fair. Into your back, Canada, Hano, now sound of me plane fair, no, meet your plane fair. Because one was a cheer the Canada. Hello, now, until now, uni peace. Maybe some the patrol is a peace. Now, down for now, I'm not actually Kutika. Yeah, uni in peace, Nigerian, you know. What done for peace, you know. Unisicade, and he now has $6,000. The one so from Kofanu, Nigeria, or Lukumu, Nigeria. What me up on Busia? $6,000. Receipt, no, I'm money sister. Hey, we were also on kind of pray. Also, I've chantro. Eh, what do you say this kind of family agro? And Sumi and son of the Bajo. Now, may you know from them, they are more Busia. Mommy, Mrs. What man Canada this say? Who's Kappa? Beba, Canada this say? Say this say 7 years. 7 years. Who buy any afe? And I issue way a say. Two purchase over 6 years. 1 year, your mother. Uni capra de buano. Uni capra de buano. Oh, Antina, me uni. Antina, me pacho. I'm not Ghana. You know, me shenu. Hey, who shall me Ghana that bay? Come with you, sending me 2-3 pen. Come with you, sending me 2-3 pen. Who send him say? Canada, Hannah, so hey, now look at you, I said, we enjoy now. I'm making free. I'm a age more. I need to be a man, Crana. I know Sico. I am me, Mr. Cabin, friend of Woody. I am so at Woody. Who are you, Canada? Wouldn't buildings as you can make Talabo Saba 40. I'm a teacher idea. You catch them with some in the 4 barrel, no best say my bravo. You catch them. And I'm saying, me, Obiam, Canada, now, why don't you ensure we meet Pamu? Now, 1 hour better. Sister, no colibra. I know I could go for none in Sakona. Minister no LB na kasa be joint account. Nti me catch our partners ni friend aso any penny say na me kunu ayo na se omo se yan free hono no. E na papa ni say me ko bank go straight me ko catch omo say ya is scanning in our account no mo check into mo check omo se me kunu na e be ye na joint account na ya nti they don't have anything to help me. Ti anti na o de ma memrem. Ti okoyi scan no wo se no wakonya aban amane. Papa iso na de obai nye ne bone so na ode na yire ne ma ebedru Canada na emom ka ne yie mu obai so kwanya se bia ta wode ukoi wate ne kampo afikura ama na wakoto aban amanemu ni bibia ye basa onyame esrawo mo aben so na wo ye se bia wo mo monya lawyer muntwitwanye no na sauta wakoka ma adwendwe aton so beyi na film ma because I have pepepepe afi pepepepe plane ticket o try man koda no wo ka ho sia wanwene
many years what the boy says he can no ade be fra na ye menka se bo ne ye wanya de but modern mo ben na wo ye say abanya mani a wanya no wo bua kra na ye yina frim Mami pacho emra ye kotena shelter emra onu kotena shelter on pay lawyer na yen sha asem na kan because minu sa ta ma wo hono na yenya asem no nya police case papa ye no an say on kotena shelter nti okotena shelter na instead of so be ba na ya sha asem na kan na ya ko antinati o ono be daba court asem raman say 1,000 meters on mile tinya de so no betumi de ne pe abel but wo a wo so hunu say ono de bia me Christmas ensa eche wadwaye no ma wo revisa ensa no ono a waboa wabefa wa free Ghana woni nkwara num wabo ane wanya de wanya abaya mane anya hwekura no fa wani to na twitwaje no na mane a watom ontumi free na ontena ho se wa mefa wa ke bia nka ne Canada no otoa so bo ne bra from ekọ nanim but wabefa amabufuo nti wansa no ho so wode nsa kan aban se wo meho ni bibia ekofom usu sese nyame ayoyie mofresi kabeba ti wutua lawyer ka na wotwitwaje papa ya na ye de ben de bia me kamese mumma nipa ya hu hia nche sika na ye de nti mo aben na wode bua na afi ono a taso no hu se stress na wakomu no wapaba wa memwo nso no so ene ma me metra Ghana afi ko ade Ghana obai bobo me de padie bia wodie e video to so wode fo wani hwe we ensa wa ma wonsa akowa no o mami kama asem ni wi o na start so na starting judge sao pacho to aso na ye otna shelter na ye wo fie no no oba odo ne kunu o mi mani ba ho e be hwe nkola no emra ma pejuma ma ba ho no akwa kasa to da owia ne ho ba waka wa ha emra tami peni kunu a anta emra omu kansa mi kase e wo mu o yire ne ho mbra no samba na obekwa na akoye program ntimi hu se so ba na obekwa on pese obekwa na enko na okopese oni misan ku se on pese obekwa na mpese onko na patan be ma fofo side e bra ho ntimi catch and se no be ye bia mi pese on be hu se oba ho nti yan chabi bia no na emani ba ho bi mi pa sem se on ma be se sami ma asemi on ti asie eni ya die ofra mema na mi ba ho mi sisan be ma di ba ho nti na mi pese be ba ho no na mi mi wu da every day bia sa na wo yanti mi de ma fa ni se ana wo di mema nti sama plan pa mi an kami mani em ba ho se na se wo pese yen kan ma yen passport yen pa police yen lawyer en fama wa enya na wo da me ta ka cho se nti ti asem ne yen ben hospital. Now Dr. Nakacho say I gave say we would. And now in one person who say who I gave say oh would. Ya gave it to say typhoid, hepatitis B and C, diabetes, cancer, 20 mu, ya from and from them, and I feel better and now we ya na would and I feel HIV test up as a way. You know, over to me, I shed the amount. About when you number so is up from what they eat. About from where you can't form. I feel person who said, Papa will know your back. I said, Emma, Nina would be a menstrual. She said, I bet you love what you knew what you saw. Your figure must swear the letters I would win in there. That's the idea in the chair. But you're so from your must say, or for you, Yanni STC workshop, no anything anymore. They are a few to other echo sick. Remember that you're not belly 0244 96 49 22 and a face 0541 1431 68. Asefo yamamo akwaba eba Amedi Lab Services any Amedi Alternative Clinic. Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic. Eye laboratory services a ewo Oporikom STC traffic light na say abra wo free krom eba Tech Junction no otra Araga Junction na eye the next traffic lights a ewo Opoku transport no
wo hwe wo nsa nifa so a wo behu Amedi Lab Services wo fi krom Airport Tech Junction I wo nsa nifa so na wo fi Tech Junction no so ba krom a wonya tra susu asunsuo na wo ya bedru SCC Junction na wo hwe wo nsa nifa so a wo nsa benkum so a wo behu Amedi Alternative Clinic ni Amedi Lab Services and then try ya de bremo no ya yen try afa infertility ho ana obi a wontimi ngo ya ka infertility ana obi a wontimi nwa obroni beka say is a period of 12 months of unprotected intercourse during which pregnancy is not achieved so oba ne be ma bedin hyemu eye busumi dumienu echi a san hyemu no won bo won ho ban anka de opa free mu ani say ede eba beba mu so na onya ba ya hwe no wo ye society mu ana ya hwe no wo ye environment mu ana society mu a wo behu say yinsen ya ade a nipa bebre apaacha omunya de omunya we nti na Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic ye tun san frem say obi bia yinsen ho aye de ama wo no obeba Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic ni yetima ye nhwehwemu afa sa infertility issues we ho ni yetima ma wa kwankyere beboa wa ma wonya yinsen awo yetima fa ho afa wo ba ye fa ni infertility na se na emesima ka no abra obema ni oba bedi hyemu busumi dumienu echi asa hyemu no won bo won ho ban anka de opa free mu ani se eba bebem na so eba embem o funny infertility no aye o two types basically ye wo primary infertility ye wo secondary infertility ye ka primary infertility ana che se oba ne bema no atena se e wo won kwan na mu a wa di hyemu eye busumi dumienu ni echire a hyemu no emfa eba enye de emba pen ene ne ye fa ni primary infertility no na wo fa secondary infertility na obema ne oba ne di hyemu a ede yinsen ana eba aide abapen na enso science senechi ana subsequently after that yinsen no o ma try ya se o mo sa ba wubi ma o munya de o munya yinsen no eno nso nyina ye problems a wo de ba Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic a ebetime di hu dwuma ede amaw yen fa no yinsen a nipa nya no empempi na so oba ne be ma tena se na yinsen ba ni epenintem ede apentem ebu asem no ni ede mfomso na akwa oba no abra bi wo no kra no so ana ntisa ansa na oba ne be ma betime nya nyinsen no e wonyama bi a yehwe no oba ne be ma ni mu ani yemfa ne se before se nyinsen be hyase ne be ma na ne hyase ene ye kan se be ma no on na initiate the childbearing process no enti se oba ne bibia wo oba no hunam dua no hormone na ne bibia ye okay na nsuo na efri be ma no ba na ye nkwamo na ewo mu no eni nsuo no nisu eni nyama bi a ehwe no se wo fom a e de se nyinsen ye de ebetima ba enti wo ba Amedi Lab Services ni Amedi Alternative Clinic a ansa na ye be hyase mpo aye saa infertility mu hwehwemu no de di kan no ye ma ya adwene ana ya tension eba be ma no so ye ma ne ye test bi a friend is semen fluid analysis a brofu mu so ye sa timi friend seminogram ana spermiogram de ye ne se ye gi be ma no nsuo no ni ahwe nkwamo na e wo nsuo no bema no husuo no san nkwamwa no ye wo nkwamwa dodo a ese bema bia abra hosa ne wo no ese nkwamwa dodo a ese bema bia ewom ene ye wo esu bi nso a ye hwa ansa na etima ye de ehu se oyi ye nkwamwa ebetima ye de awo ana we ntimi hu mema ni bi wo kra na obehu se ne husuo no beje no na husuo na ye tintan a ye chese san nsuo no kra no ujesi wa be 1 hour kra na nsuo ni ntimi nye de enane eba ne sa na se ntimi anane a nkomo na ewo be ma no husuo no ntimi ndi a hyenfre na ntimi aye den akwa akohia oba no kosua no enti edikan no be ma no husuo ne edikan ye nhwehwemu na se ye be ma no husuo no nhwehwemu ne ehu se be ma no husuo no bibia CPC ta na afi ya ma ya tension aba oba no so ofa na oba no ne side no so ama pebre na nkasa no de ntimi mamma nya nyinsen ne yese ni fa ba ko no de mamma nya nyinsen ne se ofa na ohwe na on the other side that the first problem ewo man no ye ovulation problem na just oba no hwe na se ni nyankopon si born no bosumi bia ye se oba tukosua na ni kosua to onim no ewo hormones bebrebe a ni na bekeka bom act ana come at play ansa na oba na etima ye den atukosua no first of all ye hormone bi e friend follicle stimulating hormone ni na be ye oba no hu kosua ho adwuma ene luteinizing hormone na etima ma oba na tukosua enwo ye den ete a ebetima ye den edi nyinse aba eba ne sanso a ye hormone bi nso a ye friend progesterone ye hormone ansa na oba no kosua na ebeto kosua no kra to no progesterone na beba oba na wudi anim no na ba be tikin the lining of the uterus
sɛne ɛbɛyɛ asa ɔbaa no ekosua no behia bɛrima no ho nsuo na sɛ ɛde baba kra na ebetime gyina ɛwɔ ɔbaa no na awudie mu yɛ hormones bi nso ɛfrɛ no prolactin yɛ hormone a ɛba ɔbaa mu a na ɛdɔɔso ɔbaa mu a wobɛhu sɛ abere bi ɔbaa bɛmia no nufu no mu no ohun sɛ nufunsuo ɛde efi mu ba sɛ prolactin dɔɔso ɔbaa mu a ɛnkɔka ne sɛ ɔbaa kra a wɔnyinsɛn anaa ɔbaa bi a ɔmma akwala no foɔ no abere bi a ɔbɛhu sɛ prolactin adɔɔso wɔ saa ɔbaa no mu no omia no foɔ ano a ɔbɛhu sɛ na nufunsuo ba saa ɔbaa no ɛbɛyɛ den paa sɛ saa ɔbaa no obɛnya nyinsɛn ɛni ti ne ɛkɔ so kaa mu sɛ ɔbɛba Amedi Lab Services ne Amedi Alternative Clinic saa hormonal test a yɛkan prolactin luteinizing hormone follicle stimulating hormone ni nyinaa yɛyɛ bi ɛyɛ hormonal test a normally yɛyɛ na wohwɛ nso a saa hormonal test yɛ biara wɔ ne range ana reference range a yɛsɛ ɔbaa biara deɛ ɛyɛ deɛ etimi ɛwɔ nti the moment a ɛbɛhu sɛ wo deɛ no reference range na ɛboro so ana ɛwɔ fam no n'ɛkyɛ sɛ yɛsɛ nipa no yɛyɛ hu dwuma ma ɛba normal reference range a ɛbɛtumi di nyinsɛn ɛyɛ de aba ne nyinaa yɛ nyama a yɛhwɛ no wɔ ɔbaa mu ansa na yɛtumi ayɛ de atreat that infertility issues no ba the second part no nso a ɔbaa bi wɔ nso a na wɔ structural problem with the reproductive organ sɛ baby a ɔbaa no tu kosua fa no obi wɔ hɔ a ɔbɛhu sɛ na ebi a there is even a blockage of the tubes fallopian tubes na ansa kosua no fam ɛbɛhyia bɛrima no nsuo na ansa na yɛtumi anya ba no wobɛhu sɛ fallopian tubes no there is a blockage wɔ mu obi wɔ hɔ nso koraa na ebi nso a there is an ectopic ana nyinsɛn bi a ɛwɔ sɛ nanka ɛkɔtɔ ɔbaa na wudie mu antɔ ɔbaa na wudie mu esi wɔ tubes no mu a akɔso problem with the fallopian tube nti ɛba ne sɛ asa ɔbaa no koraa no wɔntumi enya nyinsɛn na wɔntumi nkura nyinsɛn wɔn nyinaa yɛ nneɛma a yɛhwɛ abere a woba Amedi Lab Diagnostic Services a yɛkyerɛ akwan wɔ Oforikurom SCC traffic light abere a wofiri Oforikurom Airport Junction no wonye Traoraga Junction na woduru SCC traffic light na so wohwɛ wɔn nsa nifa so a wobɛhu Amedi Lab Services ne Amedi Alternative Clinic saa nso na wofiri kurom wo ba na wo ba wofiri tech ba kurom a wonye duru SCC traffic light na wo nsa ebenkum so wobɛhu Amedi Lab Services ne Amedi Alternative Clinic yɛdi dwumadie fa saa infertility issues wɔ nyinaa yɛbɛgye bɛrima ho nsuo no ne ahwɛ nkɔmɔ no yɛhwɛ na wɔde yɛhwɛ kwan a wɔfa so nante broni bɛka ne sɛ movement obi wɔ ha obi nsa na ne movement no ɛda me kɔ me like one ɛda me kɔ to nsa wan bi aba ja sɛ maka kyɛw sɛ situation na wan hwe ya wobɛyɛ nneɛma bi a wobɛdie no wobɛbusa wo nsa wo na wo kɛde ɔmo de hard dress wɔne ga ne di cocaine ɔmo gu nsɛm me no kituwa bɛ no ma keka me sɛ bɛyɛ bɛba bɛtime afiri hɔ no ma yɛ free dwuma mu di no ɔne namfo bɛ ka ɔmo tema bom sei ɛna ɔmo fo mu kunu akyi ebi die wɔ Nigeria ne kunu wɔ Nigeria so ɔkɔfɔ sɛ ne mpra kram kɔ wo ka kyerɛ trem ne mpra sa no djuma mu di ho no no o mu di egu nsani kokai na mu di nsani mame no ma yɛ krakra tie na ma wo yi hu ne ke na tuna me di trem ko yi hu ne ke do ka kwa mi ni ɛne wo kai na mu di gu uri please no a me fro na wo di matem no o ma ne di matem no wo ne yɛ sa de no sɛ be ya baba be tina free wona so wa free na ono on ne mados ntini oburo mo bosia $6,000 adina wo so ni scam pa to me ba me ko ho no na me hwe nkura no nam nya na say no bi sika wo gizi ente sei na nkura no omo spread ne no ma no aye basa sei na sa omo hwe nkura ne ba ba hwe fie ha pe omo be ka say omo hwe nkura omo ba yes nto ba be fa nkura na ye dai akọ 18 years ansa na ye hu bia ete basa o di be ko say ha di be ko sunyan be ko ha omo be ni be share bi kra bet me share for mo no minimum ho nti hwe ni yi na ne yanko na me yanko to no ma nye den ena mbusa se sika se na World Bank because they say 3 years ni what na ban fie say how bet na kra subsidized house no me na me fale ma o ena me exchange ma wa akotena mu antina ena me ka say yen sie sika ni bi e wo fie na me che say de sie sika say de aban ko di gu bank sa aban be ka say wo so si fie wa yi Ghana nkura de sika na ma fie mi nkura so ni antina okay, yes. And I'm calling some bank, and I'm called G. What they say, debit card say, when you usually say, it's me no bank, and much say, you can be say, you're quite the same with much will be 1,000 to Mr. Pacha. Yes, now they are 2 minutes. Within 3 months, I near Yakob $10,000. And then I need baby free police, no.
na me sa ko 3 months aba na bebusa wo say sika na yedi sie ko yo sie bia ka ho nti no mam tazi bi na mfa nko so sika so ha dan ba bia mete a wo se woni bi na me say uni sika say wo se me di bia bo piece bosnia video na wona yi so bisa say sika wo ma piece na wo so ma na hwe na wo twa video no nzo on say ni $6,000 what you ma obi so on na badan fo no fa nko fa ni kunu yes na me hu tire media wo se uni mi ba bia yes ya hu sika ana me masika na mo brand e bi ko na ga me sika muna me brand ma o mu Auntie Rahel. Mesel. Uskapa. Jire Ghana series. Ena wudie. Ena monipa so. Ena wakodu. Se wudi dollar. Canada dollar. Se na obi anabusiampo. Emeka se wode ne yire koye no. Ya bono. Abetra Ghana hama ofa hotrim ukasa woni bia mene wonya adwene ukasa woni bia nkoda no ubeji obi nkoda num obia de enum entia so papai dwene wo wankofa ni nua wankofa ne wo fase wanfa bontin su ne na asoreba wa mefa ne mpena wo na wode ukoi ti echa odo na owo edemao ebi no munya opportunity a omuton omo wife status kwa di jiska na omde now so wenyina wa manani ankoska minkase ne waye wo ne ye dine ukase woni bia me yambe hye pa fi se wo boaboa no na wa fa amwa woni pa dachi wo ankwasiafo bedu sika ma ti wo mwa bi de boa woni pa enwe de oni pa yo sa wetumi asine bubu saw me yire dada mafom se de enkoyie boa me kai se ono so no bra na wo te Ghana no oboa measure the same mame uya unwo enche se wajimi eche so we onyansafo enoti debia bishop kache me asemi aso ska mani bini chese wajimi o se wo bi busa uska na wo ho ahoden fama no dachi papa no Oscar say ya sa tene ebia ba tene onso bekas media tene ye no asoma sima me bi debia me kamesi me bu oni patin sika se me wa me de be ma se me ni dia ye sonko adentia ye bewu ahihye sika ajapade afa ye kwa adaka tia ne de ko se papa party mi ahro nyankopo anim wanko bia nche o se me yire wona obetumi aboa me o se me ni bi tu catch nyankopo ne Kristo se uni bi ampa antina minim se wo bi na obetumi aye tie me yemfa sika nko ba bia o obi betumi asine da wie kura wonam me say yemfa sika sa papa party mi aba na so se buano momo kanche so wajimi buano usine meka no wanfa wonu antu kwan wanfa na kuma na damfo ne mpena ode oyire ne manum tikiti dakro enti anu che wadwumadia na sabre na oye wo ho a otimi twa ticket within 3 years a odo abrochiri wana se wa wonim clock no se de sitie ebi da 2 hours 1 hour oba ya sika ye paint no aso kwa na jode obeda 1 hour ebi ti wono odan na befa no ye life nyina ye clock alarm ne boy ya na ye masho osi ye sisia na alarm na bo midofo jure ho ubetumi aye minim se obetumi aye mentie bi obi beka se wo ho ahoden na ye fama no ensario uti na meka no ensari eno so kura bebie kwan ama mo se wo ho ahoden na se papa yi atimi anya akukudro se bua me adenti na wo awo ano usimi ni bi me de hwe me ma no nyina
Antina, Mama, me come here in Rio. Yeah, what dear now became. Is it my friend of Crown was so much? Antina, Oba, and Nancy, almost and almost 1 year. Antina, na me pese me twa mo asem no tietia. Unim de entia. Yaka se yaka. Sami beka wonweda. Uso beka wonweda. Sese ni akogina so no so ne ho akere no. Wankọ pa onidi. Odo so na de wakọ Canada ma sese wo American ne Canadian dollars. Boa no. And simple. Usimini bi. Mami pese Oba Canada, no baby, you want to one never ticket to the man, meba. One never ticket to the man. One never ticket to the man. College, University, no, me for some shop them and can Menka Sabium, student loan, yeah, DJ Sister, me say clock. Send your banism, never canon. Kaya na boying life no echo round sana sabe siso or the ke miss and sama won sa kwa no sansa no yenye no bone and sa ama wo hu abrochire simple abraya mani aba na wo boa na sisa ensa hweo nti usika wonyina wo de ma wo ba ko university Antina omo ye ntafo na mo kom nti woni bi sela woni bi wode na mi ntwa so sela woni mo abia de boa no na mi boa sa ma siesie no mi di akọ enra na mi di ko tun kola na kan to mo di be ko Sister Rahel me si wo betumi aye sha tie wo betumi aye menim se wo betumi aye wo de fa wani to kwan a wo tre wo sa odo no be fa wo tena plane mu e de wo ne wo manum e kwa wo bra sabre ko so na ne rent woni ba bi da sabre na oni ba bi da o ko betumi de sa sika no akopa ba bi adwodwo no ho arenam party sakese Sister Rahel wo yo ba te say ya na minim se ema wa badaye ni ayem je Antina